Asante. Ni hede ya uruguria wa waki wa Thibitari ya injinia kaunti ya Nyandarua iria igukorwo ikiambatirio kuma gikiro kia level 4 nginyagia level 5. Akiaria hede ya mihango ino, gavana wa kaunti ya Nyandarua Francis Kimemia augite kwambatirio gwa gikiro gwa Thibitari uyu urugamirirwo ni thirikari nene unyitaniri na thirikari ya kaunti, kuria thirikari nene igukorwo ikiheana muigana wa ciringi mirioni 300, nayo thirikari ya Kimemia ikiheana muigana wa ciringi mirioni 250. Kama governor nikaweka milioni 250, naye Rais Uhuru Kenyatta tulikuwa pale Sagana na tukamuomba tuongezee pesa engineer hospital, akaongeza milioni ngapi? 300. Sasa ndio mnasikia inakuja 650 milioni 650 na ugu damwera negoshoka we president ringi ni mutekero gwa ando itu nyone ina moka mekra tuongere besha ikiguko na rais witu nigetha ndimwaririe netekere kuongera besha nigetha na ninyoke besha ta county government na jurie MCA zetu twekera besha supplementary turathondeka ru wiki ino matike kuruta besha icio. Adhimisha saa hii ni milestone kubwa ya kuhakikisha engineer hospital imekuwa hospitali kubwa zaidi ambayo katika pande hii ya county. Thibitari no igukorwo na itanda 148 kuria igukorwo ya kiriu guku igituika thibitari ya keri iria nene muno kaunti ya Nyandarua thutha wa thibitari ya JM Kariuki iria ikoragwo na itanda 500 aikari aria marigiceirie magitanyo kugunika na njira nene. Uko ne guthira thira no na itana riganirwo waziri Njoroge na timu ya guku akina ikua muthondeke a special team twarie na neighbors guku amekora utwenderia muda manyenderie muda tuongere muda wa engineer hospital. Nimo tekra wado itu ni mafikara mazuri ambao tumepata wakati huu kutoka kwa wao na pia muongozo mzuri ili eneo hili letu tumekuwa tukienda bari kwa sababu wagonjwa wetu hatukuwa na usaidizi wa kuwatosha, lakini sasa hatutakuwa tukienda Nakuru, hatutakuwa tukienda Kiambu, lakini tutakuwa tukihudumia watu wetu hapa. Waki uyu utanyitwo kurika mweri-ini wa 6 mwaka uyu gukwa kiuga kuri na mubango wa kwambatiria ikiro Thibitari ya Daragwa, Ngano, Mirangini, Manunga, Jafini na Babu nginyagia gikiro kia level 4. Turekie flagship projects itu na nyingi kinya tauni na engineer ndamwira na Jabini na Thibitari no kuria Kalau na kuria Mairo 4 na ndijo ntwari na Thibitari ya Mairo 4 etawate ndagitari iria Fari hospital na LC ne na uthondeko na Daragwa hospital county itu yothe twenda kinya kuria mwiro ne ijo kuria iguru kuria Gathara irio cio ciothe health center dispensary icio ciku ndenda gucithondeka ndukuni ndiguka guku engineer ukamanejirwo na ku wathondeko no ukire guku rifaro. Ngiribotera Kameme TV riturako ni Wanjiru wa Foro.